Thoko-ini ya Kitengela, Onjoria makoretwo makiruta wira wao matari na thayo thutha wa gukorwo mereirwo guthamio kuma thoko-ini iyo ni thirikari ya kaunti ya Kajiado niguo yakwo weru. Kurumirira ciira uria wambikitwo igoti-ini ni Onjoria ya Igoti riaheanire muthenya wa tariki 29 mweri-ini uyu uria ciira ucio ugathikiririo. Undu uria watumire maabitha kaunti no gutengera kuo makienda itua riu riteanirio amwe aria mahetwo kandarathi ya gwaka mabati gukorwo mambiririe. No riu Igoti ni riteaniirie ihoya riu ria thirikari ya kaunti iyo na kuuga Onjoria acio matigathamio o nginyagia ciira ucio ugatuithanio. The defendant intends to conduct development of the land, but nothing can go on with these orders in place. They are already incurring colossal amount of money financially arising from this order. Sisi tuko kwa biashara. Amna gani? Yes. Hii kukuja hapa katika koti. Audio, they force us to come here. Yes. If you don't agree, you just go to court. To agree each other. Amna gani? Yes. Onjoria ya ni mahinyiriirie ati oti uthii wa na mbere marakararia indi guoya wao ni andu angi aria maraingirio thoko-ini iria maratwarwo kwa ihinda undu uria gutuma amwe makaga mahiga wona yarika. Sisi tunataka kama wamama, kama wasee na vijana walio hapa kuliko twende tukaibe, tupewe haki yetu na tupigi maendeleo. Tunataka maendeleo with a good protocol. Yes. Amna gani? Yes. Si ati kukuja ati kusido ukipangwa leo na pangwa hili kama chapati unawekelewa mafuta sijui unapinduliwa hata haijulikani kama umeiva. Marenda thirikari ya kaunti ya Kajiado ematambure amuhari maundu maingi batie kurora gutigirira ati gutiri mwonjoria ugutigwa gitara hathara kuona ingi nio meyakeire ibanda iria makoretwo makienderia thoko-ini yo nguru. Giribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Masharia.